Hello mga kalaagan! Welcome back to another episode of my channel. So for today, I am with Ate Ninette. Ang kinakusgan ako nga amiga, akong kontrang sa una. Pero close na ani guys. We've been through a lot, but we already recover po a lot. So we will be going to Balicasag Island. So maglaag ta sa Balicasag guys. Dili ra kay laag. So with a purpose atong laag. So we'll be going there. We will be having our diving. So karon is nanatas alona. That's alone na guys. Tara, kung saan ba niya? Chan. So, akong i-show ang place ninyo. So, arita sa Alona. So guys, so I am here with Alona, or we are here at Alona because we'll be going to Balicasag. So, matong Balicasag guys. So this is, wow, how relaxing the ocean. Relax lagi siya guys. And I am happy nga relax siya para linos ang kuan sa pagdive. So relax na po ang ilaw mga tubig. So mano siya guys. So feel the solemnity of the sea. Dami kayo guys. So mano na siya guys. So we'll be going directly to Piratas. Kung madayon ba mong diving, charot. So we will be going there. So man siya guys. Matumig Piratas guys. I don't know if we are late already or not. Bito, nagakot na. Pero hi baby. So nana kong baby So ma-transfer mo isa live ko. Nagkurpin lang ko na sa nawin shark. Ninette. Dala. So si Richard, naway ko niya si Ate Ninette. Patindog ka kay. Then sila Kuya Rico and also the other divers. Dapat bulat. So transfer mo kami. Nasa si Celine. So we'll be going to Balicasag Island for our dive. So this is the view going there. This is the place. So na kami sa Alona. Laag sa kuno ta guys, laag. Sila sa Richard, bye.
Balicasag. Here, water's here. So, padong namin sa hotel ko. So, this is your maestrong laagad. So, we'll be having my dive today at Balicasag. This is my first time having my dive at Balicasag. Yeah. Okay, so I will be showing to you what on saan Balicasag later, guys. So, see you later. Bye-bye. So, mga 15 to 25 minutes tayo siya, guys. Kapit namin kung abot, ang hopefully na yung mga pawikan, na yung mga pawikan, kay kalma kayo ang water. So, kalma ko na ang water, relax ko na ang ilaw, dagat, at the same time, kung na yung pawikan na punoy, shark. So, almost there, guys. I-equalize apil ang mata. Ibangan di tanan cakay. Ah, bagay. I-plate. Ini bos. Ah. Ada. Ajar ang bakul. Bakul din. Bakul din sa wala. Natura suwa. Yung kulay. Ah. Ya, may amo lang ba? Ay. Okay kayo. Saan ka nang mo kayo?
magmas na, mag-shades na, pwede ilaw. Sa ilaw, bawal na magmas, mag-shades na. Ang ihap at to, pito ka buko. Ano di ay? Ito. Ito ka buhok. Kondom eh. Balik, balik, suog doon. Balik, Balik ka rin. balik, suog doon. Suog rin. Ari, off, ari, ilaro pa na. Ari, bangag mo. Okay. May nakita kayong turtles? Nagmi-meeting sila sa ilalim. Pito sila. Dami. Say hi! Oh, ayan na naman. Ayan na. Ano lagi? Ano na? Hi, sa kulot. Marami na. Uban. For now, we will be transferring to another dive site, but it is already located kahapon sa island. So, kaniha, nakakita mi og pilang ka 7 ka turtles. Minot kayo guys. Here's the other dive site guys. This is the island. Guys, here. Nabali pa jud ang soap. Kuya Rico, nabali ang soap na. Nabali ang soap. Yeah. Pila ray sukod adang isla ya. Pila sukod.
Kanisla. Gamay-gamay na natin eh. Kung ulit ako. Anak katuyo ko ane pero wala na nakuan. Jagingon. Oh, gamay rin lang. Dako na din sulit. Ako nakatapos sa ina. Ay na resort ani na resort. Pila ka book resort ani? Kanira? Resort ka na. Resort. Murag anak ni Kusay doon ay nasa tubangan. Daghan kayo pawikan yan. Daghan kayo. Pito ka buok. Pito. Akong gihap. Ako sa doon tuno. Dari hawiran daw sa doon. Daan na imuhang tuhod ba? Wearing mask. Nag-ambag. Ambag yun. Ang belt. Abri belt pod. Larga. 1, 2, 3, 2, 1, go! Okay, kayo. Ang ubay lagilin kipat. Kasul pa. Gilantos sa pagayo, ito lang magina na. Okay. Basta di ka maandar, sunugon sa karon. Ano kaya? Unlock to? Ah, mayaw-yawan na. Di ka maandar, sunugon sa karon. Pangilin mo na guys. So, ano pa ng mga gamit? Yeah. We're going. Enjoy. Very done sa Panamakan Adventure. I know, Balicasag Adventure. Balicasag Diver. Yay!